Adu kat no ngin syaset fatok paune virus. Haba kalat berlanj nu kadon. Ini ban syembet ya ka. Aya ketika kawit kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena ke kelam. Jung kit hne labu kriya hne rawat. Dayo lembu bi kriya kibri ganno hno kibri kin kerni. Hapti mi baju bale mi lembu bi hama talak hapnya amna ting hap lembu. Kak yang gomet berban saya sing anak aku yang di pang beri kebayang bayang di bun kon kami ke isna sakit ini banyak covid ha kayak mampu di bosong kanan tu aku nonggalak ni ngambil dan mikir em dan apa mesti masih bagi yang payani dan kali kata apa yang tip Senang ni malah kalau dum teh nanti dah kit kalau wet tam gitu di bosong ni baplay ki bawan belah ni masih lawit pian dan latte ni setrong em kamu gila dum la nong gindari gitu senang tu nuot tu benda nanti dah kit berkisian hai ni nong sandukan ni sosat hai der sosat ki bosong madan baplay ni nani gasna na do min kentayo nga kahari di tajan namin odeng tajan namin kinai kani odeng namin akajing tip nangi pa bangayo na kani ni komplain ini bacong ni jadu di kacong ani ba judi jindi bacong madan ani ini balasi payan gini tenrei kadai gas tajan dore sisi de kasi boleh di sisi tenrei menen ni nang yo ban ya lik kelina darbar de 5 million re habang yayo ya kendu bajing siem 5 million de mentau akben chai ba la kaliang siem ni umben dikit i chupang gani kajing Santli kipaya ki bala penyang hayodo basaso kaba umdan batib mano balawan penyang ikite kipaya bat ke ga bagi tumu bansna kajing don jung kite kipaya hapadang kayo kalapen khatnya hadu kata-kata ikinong songyo bat ikinong wan thet nong wan pet hakate kayo habayo ban yakran bat kinong songyo bat kinong wan yo kilapen pau ye kajing bitar halor kate kajing wan thung ikite kipaya da kibri ki bamla ban tip satya dei mano kide ki banang no bat ke ga bagi tumu bansna hakate ga jaka padang yo nakaliang kinong yalam kasang HNYF habaki layo bankeli naka office uhima melim halor kite gipaya nakaliang jungkiru giloong bakim don kajingtep AA lani kram ai jingbet yanoru bantung ikite gipaya nakaliang uba ablas dekhar u presiden ka HNYF Shillong region uloong bakaseng kam ngola bangej baklam datip ki menteri ka hima melim la penyang ikite gipaya dagaba uloong ru kane kadai tang kajing persang ban sai khoj lani sai kti na kate ka kam badula dawaru ikite gibri ki badan kti hakani ka kam bantung be a ni kite gipaya klam dayo jingbet banweng no mardor lem kumta ka senghi kan syempat daki we ki sinjam bakham teng e tam e PE hangne tarkum tei gini gipaya kadai direct ibakile alalong kan kta igalinti kasengkin ka ya ceyeng ka jong pajba katba ngitip paham menta kayo jadi gede bakhamnya tu kata tu kipet jigi nalaru cinge hai lara kham bun beriu ladam pi tepi gani ke jaka bentang mani para beriu ka bae menta nakwa ban bu jingkeli mo ya ka hima melim so sisen pa kawai ka bangas ngo thamula ka long ba usim ru dakeli wangam tip menteri badi pe jaka yo ru wangam tip lang ste te kan mentoi yu iki ban long sim ban long menteri nada kim tip kat upaya ulayang hayo mah bat nakaliang juga ngamla ban ngit ban ngamla ban priang ya kata kentin kabaki ong ngamla ngimtip tinggi dawaru hagani kapor ba manupat baron kiti yang galor gani man ai jingbet man tei yakini kipaya man penyang pilai ihi kidon hangne khamtam e kibawan songyo ngitip bagani ka khlam jingpang rugadon ki beduk ki bejenjar kala kayo ngi kala ple kala dong ka jingkemen kala long ka jing snutanat hiduk kirit kiria khamtam e ikilong kemi kilong ki bedon hayo ki besa khun besakti nagani ga tementa hangni bi utu payaru de bisi song di gibreu ki basong ban kamai mesap ban memit no tila da ka hima melim but ki menteri ki ong ngintip manupat bantip manu ba bypass iki tika ai ka bangi kum kasang HNF ngidawa man say mardor ya kita gibreu ki bab le igini ki kambian lada dei usi jongga yo
Nila da dew to kontraktor ba tei ga niru nyaman keli nang lu yo commission. Habang keli ga taru do mentam dan bala ban cuba. Tina kaliang ke jongi nyim kwa ban sim ka anyakti bangin susim bangin surat no gini bat ngi kwa ban tip baka hima meliam ngin keli biang menteri. Bat yu sim meliam. Manu badan kitiang ni. Bat pensya yengi lada lap ikum kita gibriuru. Nagaliang jung yung basanga chunef nginyay bodin bat umday tang kataro di ban penstom. Naraki bypass gi hima melim. Nga magzab. Nagaliang jung aku mu presiden juga sang ngano magzab. Ngamit kanam kajing tip menteri. Wat nom sakti, wat nom sakput. Ngidawa. Ba kiong ngin saay. Na saay jik tip ngila syagas ngi. Habay day begini. Bat ngirungi pupor. Ni aipor sa hima melim, ni aipor sa menteri tang matagas ni. Lada pimu yang yun upaya. Di wanom suwe ladang simpat dagoy ka step, goy ka sanjam rengkat begini kilong nong song yo, rengkat begini kis sang hangni ki bedon lang, ki besno akti lang. Dagoy ka sur, dagoy ka jumot. Ngin wanhi mangin rat ini. Ngin upat sim ya kata ka sanjam, ngin upat ya kita ka step. Ndengin am. Namar ngiyang hangni pilakta ya geduk usuk, yo lang sa lang hamtam ki ba. Ham tam gitu kilong kami kiba janang ni man kas ni sanu kadon ke jigi syai kala wei ke jongki ha hang ni bi peniang kat ni ke jing kap ni ya kat ni tang mani ya para beriuru lada wan ni so do ju ke jing tit tang arut do ju ni la ya shu tina kaliang ke jongi ngi dawa ya ki badon kiti ba usim wong amtep menteri wong amtep ngin dawa lada lap shisha lada deban weng na kam deban weng wat nom sai khoi wat nom kran huli bang athai ngam kwa ma fini kran huli mjudan mele ban mai pas bahe tina kaliang jungi keseng kani ngin ai lak stam mentas ni bang ngin pek la shai bang ngin ei budin ye gani ka kam. Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call.